Ni bulu mina na turanga na mara madaro bona ngone leo di besi mat bulu mina kabini ndrende ngamo de ngoni kuwa ndotali na kabini singa tapa ni kuwa ali kabini singa bukan lulu na matai ni singa ni bulu chulai ndo mandana da boso lebu kita pakai ndotali singa boni ngarabi tai ba bimbini kene singa ni kuwa ndamai ronga to na buni be ngarabi tan kai tal no ni kene ndongo lela mengo en buni be toka ne Bit FM 92.2 FM ni bulu mina na turanga na mara madaro bona ngone lewa ni bulu mina kato besar na sama bulu mai abon notani lu biti ni dapat bol tengah mayan naik kabin di pinggir rabin dindai bakat laki na nabe kor ket sara ni non dapat non nabe dalan ni abu tambo so ni sem bol tengah mai so nang go avi maro ta gitu nama teni singa ersa iya serang ana so sengona so tale era tambo ena bukini mateni madawa ni dono bula ndo garab tokin na tambo ya da babi bina ngati ko be punches snack crackers for moments worth sharing ena bukini non nabe to kuritu en ken non dabe semati ti ko render ngamudi o debe ra tara o so sengona sio tambo tambu. Nada wana tambu ka. Una tambu ena bika ukilani sibira nungu turibaka. Me baka na daba. Me baka ambe kana yangona kana lini manu kakana uro na kabaya. Singa no ne dabu tagor nengona ura dike mundo. Mana makete lewe suba. Eda ba. Nandona kan ndani sindro kita tu ke mari sa saka. Au sangan ndani si. Yo dengan ndani si. Ya, bambol ter bikam niket saran tadi market nando noa. Bilimbara bakatala kin do bolte ki seri kau. Nando baka sanga kakana lebe makete bambol ter bikam to ket saran gorto na isu bongo ketu sureti. Meketo laki tiko ena buku ni kena marotaki na market vendors fund day en singa ina no to ba otre be tokani na be marotaki botel ngaki na kito laki sosengo na tal tungaki na en singa be na kana dai mata na vida oya tulung ala kalau kau sambimbiu wai be man dana numero ida na songo na no talo ta kamanda me be ki na singa tukina sabo to kan dina na songo na no go ena buku ni kena non rakau botamai nandoni ba market tau zoko ndui na bunu eraben garabi kinan bilimbara dau makasanga dau buli taki irto na farmers tal matanga farmers erto tiko talanga irkede era umani en lomani markete ndui era bolta ki angona izake era ngole batama engone kana sangaitiko ko berto bertakati kunorto president na singena noa sangaitiko mera ndua bata daga ba ndua bata elori talanga ni singena garabi talaki na BCCB soli erto wase waka section 1 to section 6 na karga da kabar sa kay soli arga BCCB ngay soli na rambilo tinganga en ngay soli na rambilo bakit na kina o ira na nandoni ba market elorai ni rangungo matuetiko ka toso lagi tinga na ibakatanya ni ngende ni rauka bakay labo en bukni bulbul ta kana market kemen baka binaka bekem ni sara ni baro ta katura ka kanan round bulan bekima min lewi suba ke me adan kino sorry and ni may bakit tu anak kanan round to daw ba katagin gele susumula manula iyo kede bakit dua kede kana male no mumbimbi ati kawai take away wana nabu kito abi antuan na kontina kakana pasela bagarutaki na lobo sa badiro lo mandine ramaruta kana bekanda na kena may morta itu na songo na noa iya singola ni maro may balitira na bekanda na makete na maro talanga idurumira tu na lubenda na bunga ni soba ni buli ena kena mada onda dulu makatingo isi iwik right mana ni bina kabikim ni kasar na ngani buang ngone soba ni buli kinti yo kito ke maro tak na mado minggo na isi iwik ya tabo baleta odin bandu baleta tabo ndi kino baleta ni kito roko bona non rebeta rongi na kalasier to tukaidake primary school ndakelato korto na kindi era na tiko ni na maro ta gitu kaya kaya mi bina katalanga mera tikitalanga ni maro bati ki mami or na to ki mami ngasi isa ya na buni kana ngai nanumi merba sawati na bitarongi ni media examination menangai maro ta ki bata isi fokus tanga ora bitarongi iya baleta kelang air na kalila ya nirna lande na kay kay lamango erna maraw nirsa ready tu na ve matanggali kaka na baro tekmi baletir na remeke erna maro ta tu erna lagi fokus sata lebe erna ngase ta isa na kalsa day era barita tal to kinon resolution na lubenda maro ta sar balebu gondo tu na tikini mbula lebu kibira na boni ni tal to kina be puna o kuku lelai mai ngame mai tabe uni ngobe ya na bubale na tamainai arto sema buli mekire na kabindendai bakal ngaki na be nonggo yada dems mai wo mela basa already ko ni bo ontal tu kana mekeni kuwa live ta to mai sista nano na meka bol na dorobo ni wai tambungo mai tabe uni nonggo yada
nasongo sina no sengola ne koya lebutal na be ngone senga imeke bakandua na rede ni rabaka soraba taumbe kamuna ngatoka soraba isulu baka biti sora ukuta kitoka na bun kena baka mene na itobo ni sanga imbo meke bakandua na ngone lo mani mato bale wabi bitiko berna ulmatua kangara bitiko na non rabo ita bitiko na lurenda aro ni bina beke mika sar maramatira di sam volto kamena kabi na kay ndai na bukni baka mbutai pakai kabi nitaki ni maro tiktok non dabe to kani baka talaki na FIFA World Cup garami nama kama ya nondon ngone lele ko na maka kamo de ngone bitoko nei punjes snack crackers for moments worth sharing. At Communications Fiji Limited, we are more than just radio. We are Fiji and the Pacific's largest and most dynamic media group, reaching people wherever they are, however they connect. We connect daily with over 3.77 million listeners across the region. Let's create something amazing together. On air, online, on the streets, on stage, Communications Fiji Limited is where connection happens. With innovation, reach, and creativity, we are the complete media partner for your business. Ya rekodi masa-masa ni dalam ngamu dengo reka bini bangan singa ni kuah wajah di tali tengah baik kianda singa bukan lula mata ni singa ni bulan go Julai anta baik bini bangan tiga baik punca snack crackers tomani tu ngal nona toko na tu nan dalam ngamu dengo merah ni daru baik bulan go tiga na reka bini kain dendai punca snack crackers for moments worth sharing. Nangone nada bandora daga kunto mate da kali mona kali mai mona bengkare. Meuloya. Nada mana buna. Alto tali tak na sarra mana lelo gona osa practice. Na practice. Oi. Do tali tak sarra na sarra mana lelo. Do offensive ono no sutu nan rongole merlaki bimbata ketiko serra bakaritaka na non rasaide mersenga meruini. Kebaka na kebaka na nomitutu ya kebaka ikoleito ndua na kusale itoko na kebaka lasu tiko moko koleito na ikusana level takati na lasu au sanga nikila na kena au muli zamanda na kena lako na kakene ngore kenta sanga nikila au na lebuli da na gelikila but na kaya ngali ngani au singeli bulita ada bele ka buno mo kasi ni lo yakin bale na bika bailabo na ngona ya se sponsor tagi tungakina na ya ke scholarship tiko nga na program se na buli sponsor ta kana orto na baruta kana matini tu kena bi tampan taliso sibu kana ngono go sala ko tuna tells na buli ta nga tako sumai esa sponsor taki uni wine na loya ke dia esin sponsor taki na ko sama takale buna buli nda bangara na buku nga so we ba ubi na katamu da katango baleta malel kirana longu eso ra malele na kenisa uso bina kaya nesriau esa so bina ka oti anda tuai balangi nda bibuno nda ngolikina relax ya do talenga kan do ko bolim ko na be kaiso nda banga tekina ngoe Nila boy, kay ito betalo tato na matani ko na ngito na talendi. Do isu libe kenda do talengan na libur rang oleh na rakabi di na be ngito so anda matatakan nanda banua. Kena tukun tu ngito soka. Bertang kuring ngito pagilaw. So lande ba ngito soka nanda banua. Tukun ngito so le utalenga. Iya. Ni dali sa mata kinabuni so tani FIFA World Cup. FIFA World Cup champion. Kung ganga na bukan ni sot ni World Cup nga dapat din takatin ko sa kapitan round katin ka round ye. Salang di round of 16. Katin ka round 16. Nat matatim yang ganga na FIFA World Cup ni ang bakingo. Prize money 50 million. Runners up 33 million. Million ni. Dagi pagkasamta ka basta kabul ka wala timi beng kati takatiko sota ngolean mer lagi sota FIFA World Cup. Na basta kabul ka wala timi gori na bakay labo tuto. Kaya baka man ako sinyo mo duru laki. Saya man nga qualify. Iyo mo alos man na sa uminga na milioni siya ni undolo. Milioni. Pues sa buya sa ngayaan. Yawa sar nga. Nagay pagkasamta ka nandun may sa tala mitagdal nga may napatangan din din nonda gitu so kamera ninda patak ka makukuha. Renda sa pano mo ay ambal timeta ba. Dati di Manila po. Kaya mali. Iyo adi. Iko narari yang pinakatalang mo na ngito soka. Saya nga na yang pinakari ngito soka tingoro sa tereng nautiko. Iko mo kakuni odidi. Iko mo tungay mo ngusini mata-mata. Mo kipa. Mo block ta kana polo. Yung bala mo binaka. Right. Kila karri binaka to kanito mo pa ko isulo mo senta ki thong ina no mo bin ngayon.
iko sado berarti ko biko na yana na Messi. Iya na yana. Messi. Na yana na sa istiko beiko. Senga. Kila ni onduri bango iko ke bakana be Iko mamanda. Ke mama dar botak na polo. Wadede. Di ke bakana buka me ni satu ratu ko no head gia. Kila tabong ko na polo sila ko na pakawali ni lebu binak. Tamu. Naga masamat kuni rida lam tamu. Kuni rida tamu rida na milion. Naga masamat ako doon gitu binaka. Dan nga menda zrura ya ni pada FIFA. Iya, nagito binaka lebu tu talenti. Ni lo saruta. Lebu tu talenti. Milion ya to iran nanto gitu soka. Ena biasa burura. Baleta ni labu lebera. Dan nga me orang ena FIFA Italia. Iya, kaya na FIFA mo durun dala binaka. Iya, kau sesang tu kan mo kusang man da qualify. Right. Ito nagito binaka ya, enda le weekend tu weekend na talenti. So tunggu ndo zange kaman benu zange simende zange buloko. Ni buka to takitu ndela ko ren kau tatak kinada kan. Kina butura ren. Ko ali apa ngane kami go. Buloko ni sik. Iya patu ya, ba binibinata bali ang weekend ta. Kita talaga tumbutumbo na sa ngato ng onong ke bakan dari na tali tuber ng one. So sinyo kita na lidala ka sor na lista kina bakatengele. Sor na doni bengarabi sor na taltala. So talaga nandaw gito. Rongo saran nandaw munwa. Na buning gito tama nga kina talindi so enda malele bu. Milioni talaga ito ngele avi. Dina sa. Daw tete ore deti kona ndona itambay na mo liba na mata ni kuara nito daga tiko. Takos me matagon na endon itambay bato ko bang na kena caption na ilamo nga edidi ani wikaw. Na ilamo nga edidi wikaw. Sende nga nanggel nga na sende. Iyo, nanggel nga na sende. Nagere kina kaya kami nga andara panjindin na taka ni kuha. Ay mata ni sing ni bulango panjindin ta kina kaya tumbo na son taxi ana tin ka para sende luto talaga na so ni kasi kay na disele daba pero na katiyo kina ya sa tiko talaga na nonda ya lumutota kana bika bakay labo ana nonda taka tiko dada bangu matua ya baka sama ni ndren na mula rangoda baka sanggara tale so tale buru-buru ni labo sab-saba sang ninduka sing buto-buto side hustle bul tagi kay kunan ndaw kenan daw na buli do ni ti ikoran ni buli taka Dina sa. dari datu kenan daw na art and craft na sau, na mbeki, na zula-zula, na vikutuliso. Gaya naman ang panilolo na mata ni kuha. Lolo pa ne, na ba isete, nilang ni sember ni buto sal kami medal. Kung na so nandrende, gusto pa na yung rabo mata. Talatang man ko nandrende, gusto pa na mata So ni tabi kuha. ko nandrende liya mo na ni tombari kinangonong ko, na bugun kinambot yung liba-liba. Iya. Mata ni kuha, yan ramay, ni buto-buto tiko, wang kitingan kandrala. O sama di masanggar sara na loloban. Karena niu tak na loloban, sambuta tu dikerto pas ngilib nangone. Gaya una no mani usa reda ini ni sambuta labeta. Nangono sa biarara mekina musa takia me takiro tu me pamata kiro tu nangone. Aku baku bakila ni sembera ni sambuta. Iyo. Dulu stala mani kuro. Na stop. Kata-kata. Sangat kata-kata. Minang ni sebo minang nakena wa situ minang setu nga. Ni cema berli ni buta. Iyo. Sangay mani wa kata na stop. Wa kata-kata sabi talia usala ko lita katak. Oh, so. Wasa cara aja ni singyat mereka bawa. bawa. Nabakan nino yo, kakunda ung girita kami ba? Anak kampanye sa sangatunggo me koen me katalaw. Ausa. Sa dona kana ne, mana ko sa lelo mani atu kila ni sa toto ni tambani bulong gelo tiko. Sa tabu. Bakau li lulu butale, bakal li lulu kanelo. Iya mani ni me ke sara me tapal buli mai. Lebu na kanda na mga lebu na bata-bata, lebu na kabango, lebu na kanadala, lebu tito ni buli bekenda. Tapos ni binalin na bito karituan ni buni bengarabi. And then kamu dengar betul kau binari punches Snack crackers.